Ngene para ni ko Uganda idua kaisa ngunanuare kesetwa kete kanwa de kana ka Eimidi neda itodun totorisula ilori ngtelo angale bi due lukumita depari to kana roni kangoli karu ngone je kinete ya itenelo radio ka TV ipadcha kinos keda Pilgrim Uganda Eroko no atotonu epotiete keda itiba na nuisiru Daniel Olio isoma oyapi silo aya iterenu angale uko Katakwi district nesaja ito makorio na itiba na kalu asa dara ne jok ay to soma ne gramu mbraja ko bana engineer na chili sila ne kaza kiti jo de dumya na da yobo irika kibere yichut o puti jo kwana angor kanu puti no ngesa mina sura depart nara mwaka kete wan esiru me kwenyi esiru me kwenyi me kwenyi konye punisa mwani na kwan e ka ola kiroda e wanjo bonbe mamba chede na etete e otana da ko la kina adaun Why are we giving pregnant mothers nets? Because when the mosquito comes, it will bypass me and you look for a pregnant mother. Because for you are breathing faster than me. So the mosquito will look for you and will bypass me. So meaning you are more at risk. Eriongete lo Pilgrim nese abwaingi chike itodu kari lukumni areke de kanyango nebe Idwe luede parete akaisa kanyare kangunu kwatat kisa jasi yetere kina kedade kana ka Eimidi neda buije kesi hitolo mnete programu lo aisi kireria kanwa jesu na enamba ngol Wycliffe Dude ayaito no angale uko oriongete kalo nesabala ibenu watoto no epotiete kesida ekoto perota itiba na nare justoma hotele city lo atwanare kanwade kana Eimidi to the pregnant mothers we have given them nets and some soap. So the program started with the clean-up exercise of the town council and the hospital, and then we came and attended to the pregnant mothers. So as you are aware, the pregnant mothers and the children under 5 years are more at risk of getting malaria, and once they get malaria, in most cases are the ones who die because of their low immunity. Angoro akwatata kesa poni okora kina etiba na nukaisiru nuda potu itodia sa yalama keche nejari Pilgrim nepeka radio kai TV ayalama ngaja kina ngaga ngatana anete aneta jara ngode Eimidi ayalama ngetoponoe ayalama ngano adum nar aneti yer kwane ngode Eimidi koko ena ko kide yer ya jok ayalama ngasa jakina ngana eti alos kwana ngode jara Eimidi ayalama ngaga ngatame na sesiso ayalama ngasa ngarangi aneti alos kwana ngode jok Stella Kiana gwekintie erionget nesabu ilipinu watoto wanyu ne bidare tekesi aitiba na nuwe jok Top TV is keda Pilgrim kesi liwa balasde ata beronda mora da ibori yo keda no atotongo kata to so maike sida ko pena bala ona kikalo jok echila ne dikipero jato da nyo Uganda nesia botwani aitunga ilukumni tomana kanyangu keda kwata kanyapu kalukumni arekeda kaisarendio kanwa Adeka na ka Eimidi ana sitko o Katakwi General Hospital Immaculate Kelo nesabala ebe Adeka na Eimidi nesijai kintangor nui puelo metako ikes opana ra ilumu ja attendance da na no OPD da ilumu joli kuisiru noi do we lose even Idwe lupo kedanemia polono imunu kerera Eimidi misayanga onit Eroko eja utenelo Adeka kana eja ikuju neda ye dishara muno bonbe okari lukumni arekeda kaise uni nede Dr. Torapugano Uganda kakwa pinache akana nyuni beda Adeka na neserai ibore yen chepak mamebuna itodolikin kotuptite pole jatar isula ikwana Godfrey Ojore TV East Katakwi